Gideon Njue uria ni muciari wa mwana ucio augite ni mageretie uria wothe mangihota kuriha thirĩ ucio uria ni makiria ma ciringi 6,600 no indi ni maremereirwo kuona kiria giothe mari nakio ni mendetie na mbeca icio itire iraigana. Mimi ninashinda kwa sababu nimeuza mbuzi yangu, nikauza ng'ombe, hata shamba niliwasha huko taito yake huko Sogoria. Kwa sababu saa hii mimi hakuna kitu nayo. Kuringana na ikaria gicigo kiu aria makoretwo magiteithiriria gucokaniria mbeca icio maugite family no ndiri na migariorire amu mbeca ciao ciothe ni ciahuthikire magietha urigitani wa mwana ucio wao. Tunawazo sana ni yeye atulali, ni mafikiria mama akisikia hiyo halali anakaa, tunaenda tunamuongelea, anasema hiyo mambo tutafanya nini ili Fulinda akuze hapa ili tuendee mwili hiyo mambo iishi. Riu family no ni ikaire andu a wendi mwega ikienda mateithiririo gucokaniria mbeca icio niguo mahote kuhurukia mwiri wa mwana wao. Ngiribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Kariuki wa Wachira.